Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi video na YouTube kanalu Hrvatskih fantazista. Danas ćemo se pozabaviti najnovijim informacijama u vezi Premier Lige i rezimirat ćemo dosadašnji dio fantazija i prvih 7 kola Premier Lige, malo o fantaziju, tablici Premier Lige, smjenama trenera i sličnim informacijama. Pa da krenemo prvo sa najbitnijim informacijama što se tiče trenera. Krenut ćemo od ekipe Burnleya. Njihov trener, jedan od najdugovječnijih trenera u Premier Ligi, Sean Dyche, koji vodi ekipu od 2012. godine. S njima je prošao sve od Championshipa iz kojeg je ušao u Premier Ligu, pa sve od Europe i europskih natjecanja i naravno Premier Lige, borbe za opstanak. Produžio je ugovor do 2025. godine, a to nije ništa čudno s obzirom da Burnley ima veliko povjerenje u njega, kao što sam već rekao, jer je na klupi od 2012. godine. Međutim, Burnley nije dobro krenuo u novu sezonu Premier Lige, trenutačno su 18. na tablici sa samo 3 boda, bez pobjede u prvih 7 kola i to je malo začuđujuće s obzirom da će se sigurno ove sezone malo više nego inače boriti za opstanak u Premier Ligi. Zatim idemo na ekipu Watforda gdje se dogodila neočekivana smjena trenera. Svi smo prvo mislili da bi otkaz mogli dobiti ili Arsenalov trener Mikel Arteta, pa i Nuno Espirito Santo, trener Tottenhama, Daniel Farke, trener Norwicha, ali to se ipak dogodilo u ekipi Watforda gdje je otkaz dobio Xisco Muñez, Španjolac koji je jako dobro vodio ekipu Watforda u posljednjih 10 mjeseci otkad je sjeo na klupu ekipe sa Vicarage Roada. Vratio ih je nakon jedne sezone izbivanja iz Premier Lige ponovo u nju, nakon što je osvojio drugo mjesto u Championshipu. Sasvim solidno krenuo u novu sezonu Premier Lige, doveo jako solidna pojačanja, te je nakon prvih 7 kola zauzimao 15. mjesto na tablici sa 7 bodova, ostvario 2 pobjede i 1 remi, ali svi znamo kako Watford funkcionira. Ako rezultati nisu kako uprava, odnosno vrh kluba želi, dolazi vrlo često do smjene trenera, tako da je na klupu sjeo iskusni Talijan Claudio Ranieri koji je 2015. u sezoni 15-16 zapravo osvojio Premier Ligu sa Leicesterom, trener koji je prošao svašta u karijeri, preko 1180 utakmica je za sad vodio kao trener, vodio je i reprezentacije i klubove, a zadnji angažman imao je u talijanskom prvoligašu Sampdori gdje je dobio otkaz krajem 6. mjeseca. Tako da njegovim povratkom ponovo u Premier Ligu vidjet ćemo koliko će on moći utjecati na Watford, koliko će se igrači uspjeti brzo prilagoditi na njega, a i naravno koje će normalno zanimljive opcije biti za fantasy, s obzirom da on igra malo drugačiji sustav u odnosu na Muñoza, poznajući ga kako igra u Leicesteru. Uglavnom igra ili 4-4-2 ili 4-4-1-1. I dalje idemo na najbitniju informaciju, odnosno najbitnija događanja koje se dogodilo u Premier Ligi ovog tjedna. Promjena vlasnika u ekipi Newcastle. Dugi niz godina na čelu te ekipe bila je obitelj Ashley koja je prodala ekipu jednoj kompaniji, odnosno jednom bogatom čovjeku iz Saudijske Arabije. Radi se o Yasisu Al Ramayanu. On je trenutačno najbogatiji vlasnik jedne nogometne ekipe na svijetu, čak 14 puta više od drugog vlasnika, odnosno od vlasnika ekipe Manchester Citya. Navijači su uvoliko slavili promjenu vlasnika s obzirom da Ashley uopće nije brinuo o toj ekipi i da nije uopće ulagao u klub, ali također pred Newcastlom je veliki remont, moraju dosta toga poraditi da bi došli do onog što navijači žele, ponovno trofeja, Europe i naravno svih najvećih uspjeha toga kluba koji su pred njima. Ono što moramo reći da za početak Newcastle se mora izvući ove sezone iz opasne zone opstanka. Imaju velikih problema s obzirom da im je najbitniji igrač Callum Wilson ozlijeđen. Prvobitno da sam ja vlasnik Newcastle, za početak bi promijenio trenera. Steve Bruce je vjerovatno jedan od najgorih trenera u Premier Ligi koji igra dosta neatraktivan nogomet. Treba veliki remont igrača s obzirom da ti igrači nisu kvaliteta za Newcastle s obzirom na trenutačnu količinu novca koji taj klub, odnosno njihov vlasnik, posjeduje. Za početak okosnica ekipe bi trebali biti njihov najbolji, odnosno drugi najbolji igrač Callum Wilson i Alan Saint-Maximin, ovo ljetno pojačanje Joe Willock, te golman Martin Dubravka koji je jako kvalitetan golman, ali ima dosta često problema sa ozljedama. Tako da Newcastle će sigurno biti najzanimljivija ekipa u narednom, odnosno naredna 2 prijelazna roka, s obzirom da će sigurno biti velika ulaganja, dolazak nekih zanimljivih igrača. Počele su već i razne priče Mbappe,
Messi, Ronaldo i ostali najbolji igrači svijeta, ali čisto sumnjam da će se to dogoditi. Vidjet ćemo koliko će Newcastle moći i sigurno ćemo joj zasigurno pričati o toj ekipi i naravno biti će ih vrlo zanimljivo pratiti u Premier Ligi ove sezone, a vidjet ćemo hoće li to biti i narednih sezona. A sada ćemo se prebaciti na rezime prvih 7 kola nove sezone Premier Lige. Malo ćemo o tablici, naravno malo o fantaziju, pa evo da krenemo prvo za početak sa tablicom. Nakon prvih 7 kola Premier Lige, trenutačno je prva ekipa sa Stamford Bridgea, naravno radi se o ekipi Chelsea, vodeći su sa 16 bodova, preuzeli su vodstvo u 7. kolu, taman prije ove dvotjedne reprezentativne pauze. Vrlo gusta tablica na početku, što je sasvim očekivano, uglavnom svi najjači klubovi su pri vrhu, ali ima tu i nekih iznenađenja. Naravno tu su i pri vrhu i Liverpool i Manchester City, ekipe za koje su se i očekivalo da će ove sezone kao i narednih, odnosno prošlih sezona biti tu. Manchester United koji igra dosta loše, ali maze ih sreća i Solskjaer ima puno sreće, iako je već odavno trebao dobiti otkaz, trenutačno je na 4. mjestu. Everton koji radi čuda, odnosno Carlo Ancelotti koji radi čuda sa ovom ekipom s obzirom na veliki broj ozlijeđenih igrača, onih najbitnijih, Calvert-Lewina i Richarlisona je tu u top 5, a najveće iznenađenja za sad su sigurno Brighton i Brentford koji je za sad na 12 bodova iz 7 utakmica, što je jako dobro za jedan klub koji odavno nije igrao u Premier Ligi. A za one koji su podbacili, odnosno u donjem dijelu tablice, na začelju je Norwich samo sa jednim osvojenim bodom, gola razlikom -14, standardno Norwich kad god uđe u Premier Ligu tu su dole pri začelju, iako ne mijenjaju trenera ne mogu puno promijeniti. Nakon toga već spomenuti prije Newcastle koji je 19. i već spomenuti prije Burnley koji je 18. Zato kažem da je jako bitno za Newcastle da ostanu ove sezone u Premier Ligi, ali sa ovim kadrom i s ovim trenerom to će biti jako teško. Dole pri dnu možda ekipa od kojih se to i nije očekivalo je Leeds. Leeds je jako dobra ekipa od prošle sezone, ali imaju dosta problema sa ozljedama i ne mogu uhvatiti ritam od prošle. Dosta nisko je naravno i Leicester koji je na 13. mjestu. Ima za sad samo 8 osvojenih bodova, ne igraju nikako dobro čak ni u Europi, a ni u prvenstvu. Da nemaju Jamija Vardija bilo bi jako puno problema. Tu još možemo istaknuti Arsenal. Navikli su njihovi navijači na to, ali ono što može ohrabriti je da Arsenal igra jako dobro posljednjih nekoliko utakmica i u kupovima i u prvenstvu. Mislim da su zaredali 4-5 pobjeda za redom, tako da igraju jako dobro i oni su u pozitivnom nizu za sad. Wolvesi koji su se digli u posljednje vrijeme, isto nešto slično kao Arsenal, ali pred njima je isto dug put u borbi za neka možda čak i europska mjesta. Sad ćemo se prebaciti na fantasy. Što se tiče golova, listu strijelaca predvode Mohamed Salah i Jamie Vardy, njih dvojica za sad imaju po 6 golova. Očekivano za Salaha, Vardy je poprilično iznenadio s obzirom da prošlu sezonu je odradio tako, imao je 15 golova, ali 9 golova iz penala. Najbolji asistent je i dalje Paul Pogba sa 7 asistencija, što je nevjerovatno, to je asistencija po utakmici, ali on dugo nema neki fantasy učinak još tamo od početka, od 2. 3. kola. Najviše obrana ima golman Leedsa Ian Meslier koji je za sad skupio 28 obrana u 7 kola, što je jako dobro. Najviše clean sheetova ima obrana Manchester City, odnosno njihov golman Ederson, čak 5 clean sheetova u 7 kola, što je fenomenalno. Najviše izborenih, odnosno najviše dosuđenih penala ima ekipa Evertona, njih čak 3, što znači da igraju dosta u 16 metara. I još možemo sad istaknuti igrače koji su do sad donesli najviše poena. Krenut ćemo sa golmanima. Što se tiče golmana, 3 golmana su do sad donesla po 35 poena, kao što možete vidjeti. To su Alisson, Ederson i Hugo Lloris. Iza njih je tu isto dosta gusto. Vidimo Martineza, Raju koji je iznenadio, naravno Mendija i Jose Sa koji je većinu svojih bodova skupio u prošlom kolu kada je uzeo 14 bodova. Što se tiče obrambenih igrača, listu predvodi možda za sad i najbolji obrambeni igrač ove sezone Joao Cancelo, 44 poena, fenomenalno, a i na raspored City-a to se isplati ga uzimati u fantasy, iako je dosta narastao što se tiče cijene. Nakon toga Marcos Alonso. Problem od Marcosa Alonsa je to što ima veliku bitku sa Benom Chilwellom za prvu postavu. Ben Chilwell je dobio šansu
u prošloj utakmici postigao pogodak i iskazao se kao jako dobra opcija. Za sad 39 poena od njega, kao i od narednog igrača Rubena Diasa, još jednog igrača Manchester Citya. I onda dva najveća iznenađenja. Pitate se di su Trent je malo niže, Robertsona nema, ali tu su čak dvojica iz Brentforda, Pontus Jansson i Ethan Pinnock. Njih dvojica su na 38 poena. Nevjerovatno da Brentfordova obrana igra tako dobro. Jansson dosta često ima neki i napadački učinak kao i Pinnock, ali možemo reći da su jako iznenadili. Što se tiče veznog reda, nevjerovatni prvi je normalno Mohamed Salah, 70 poena u 7 kola, što je 10 poena po meču, što je fenomenalno. Nakon toga Said Benrahma isto je malo stao u posljednjih par kola, ali može on i dalje nastaviti svoj jako dobar učinak, 44 poena do sad. Jedno od najvećih iznenađenja, Abdoulaye Doucouré, 4 asistencije do sada, mislim da ima 2 ili 3 pogotka, 43 poena, kao i njegov suigrač Andros Townsend, 43 poena također, i to je isto dosta veliko iznenađenje da su dvojica igrača Evertona koji nisu trebali donositi veliki broj poena tu. I na 5. mjestu, top 5 zatvara Tottenhamov Heung-min Son koji je proradio u prošla 2 kola, 42 poena od njega i s obzirom na raspored koji slijedi Tottenhamu mogao bi biti zanimljiva opcija. I za kraj su nam ostali napadači. Što se tiče napadača, listu predvodi Mikel Antonio sa 49 poena. Ubojica u napadu, skoro svako kolo možemo vidjeti njegov neki napadački učinak. Drugi je već spomenuti Jamie Vardy sa 48 poena, najbolji strijelac Premier lige uz Mohameda Salaha. Nakon toga isto jedno pomalo iznenađenje, Gabriel Jesus, 4 asistencije do sada, mislim da ima 2 ili 3 pogotka, 41 poen, i ono što je problem kod njega je naravno ta rotacija. I za kraj, da ga nema ekipa Newcastle vjerovatno bi odavno bila na 0 poena. Riječ je o Alanu Saint-Maximanu, 37 poena do sad. Kad nema Calluma Wilsona, on je taj igrač koji radi razliku, jedini igrač koji radi razliku u ekipi Newcastle. I nakon toga Neal Maupay sa 4 pogotka, prvi strijelac Brightona, igrač koji radi razliku u ekipi Brightona i drži ih jako visoko za sad na tablici. Još ćemo proći i naravno bonus poene. Što se tiče bonus poena, pri vrhu su naravno najbolji igrači koji su uglavnom do sad donosili i najviše poena. Radi se o Mohamedu Salahu i Mikelu Antoniju koji dijele prvo mjesto sa 11 bonus poena. Za Antonija čak to nije ni čudno koliko za Salaha, za kojeg znamo da prošle sezone i nije donosio toliki broj bonus poena. Nakon toga tu je Jamie Vardy očekivano sa 10 i na četvrto mjesto, odnosno četvrto i 5. mjesto zauzimaju već spomenuti dvojac iz Evertona, Doucouré i Townsend sa po 8 bodova. Ono što možemo reći za kraj, vrlo zanimljiva sezona Premier Lige, nastavlja se sad završetkom reprezentativne pauze, ponovo se vraća fantasy, vrlo zanimljivo će naravno biti, vidjet ćemo koliko može Watford, koliko može najbolji trojac Chelsea, Liverpool i City. Za sve naravno informacije možete nas zapratiti na Instagramu i na Facebooku gdje smo redoviti svaki dan. Ako imate kakvih pitanja u vezi fantazija ili Premier Lige, slobodno se javite. Ako vam se video svidio, ostavite like, pretplatite se na kanal ako još niste, ostavite komentar kako vi vidite dosadašnji dio Premier Lige i vašeg fantazija, zaprate našeg editora Najda koji odrađuje sjajan posao i eto, to bi bilo to. Do idućeg videa, sportski pozdrav!